certificat de qualité ni Bizimana Anne-Marie nawe nyine Rosa nawe twamaye certificat de mérite kubera umukobwa yitanga, urabona ko umukobwa mwiza, umukobwa yitanga imisi yose kwa mbere gushika kwa Mungu yaba ari hano gushika n'abavyeyi biwe tubona batumye no kubatumira abavyeyi biwe bibaza wagenda gukora iki. Yesu ashimwe cyane. Byabatera ikibazo, ariko kandi iruhande y'isi certificat de mérite abavyeyi biwe n'umunsi barara bafunguye inyama ikiro kimwe baza kwitana ndabamara ikiro cy'inyama ukigure cyangwa ari ko wakibaha. Yesu ashimwe cyane. Ikiro cy'inyama cy'umusoso wabwiye nikuye iyo twari turi muri anniversaire. Ubundi sinzi ko ashobora ari kino kibanza nawe twaye certificat de mérite ifashimira Imana Christophe yashoboye kuzuye umunsi yaje nawe abamgatumba ari fidele kugira cumi arabwira cumi kuri bikashi akora ibintu byo kudandaza inyama. Yaje hano bitameze neza yarahombye, ndamusengera ibintu bye bigenda neza, ikimenyetso ntasiba kigira cumi akumakinga kuri bikashi kuri fukashi. Ishimira Imana ya Christophe nakorera umuntu nawe muri cumi arakirungika nataje gusenga nataje uyu munsi, ariko nawe tuzaba n'urupapuro rw'iteka. Hari ubundi twaye certificat d'honneur ni Ndayikunda Ansela Ravigonde nawe nyine ntasiba gusenga, evangeliste ntasiba gusenga hano, arakunda umurimo w'Imana, niyo mpamvu nawe nyine twamuhaye certificat d'honneur. Hari undi yitwa Iragaba Melchior nawe nyine sipari ngaha, nawe twaratambaye agatoke, yaje mu gatoke adakijijwe, hama yari ibibazo byinshi arabatizwa yari n'umugashomeri akora akazi k'ubufundi. Kuri icyo gihe rero tumaze kumusengera arigera ashomera, kandi iminsi yose dimanche bamuhembye yiciwe ndakibona. Yesu ashimwe cyane. Pastor aranga raporo ndakibona ari fidele rero yarabatijwe na hano, nibyo yabatijwe na hano. Urumva ko nawe nyine kuri certificat de mérite. Uyundi ni Madame Ndayishimiye Pascasi, sinzi ko ari hano, nawe twamuhaye certificat de mérite. Uyu mudamu aba Imubimbi, sinzi ko abashimikaye ubari mu ntangiriro bayumvishije ukuntu yakijijwe yabatijwe hano. Ava Imubimbi ari no wa protokole kuva gafashwe Imubimbi itike simaki ugenda taxi, ariko akora umurimo hano ava kure. Hari abantu bava mu Cyarama ni hafi badasengera Imubimbi akaza agasengera ngaho. Rero nawe araronka certificat de mérite urupapuro rw'iteka. Uyundi sinzi ko ashobora kuza yitwa Paulina Pacifique, unawe nivyo n'umukristo hano, yabatijwe hano, nawe aratangira cumi. Sinzi ko ari Paulina Pacifique yatashe namubonye yari yasezera ntamuzi Pacifique yari yasenze arakana nawe kigira cumi yarose kandi akora akazi ko kubaka, nawe nyine araronka certificat de mérite. Uyundi ni maître ari hano
donere tumuhaye certificat donere nawe aratangira kubi sivyo gusa murazi ko yatuzaniye diplomate umugwizatunga uvuye muri Maroc Yesu amuheza akiri hari n'abandi azabatuzanira. Uyundi basi certificat donere ni Nasirayanga Louise nawe ni umunyeshingiro hano sinzi ko ari hano umunyeshingiro wa hano aheruka kubatizwa aho yari izingana ni itegeko cy'ikirazo kwa kabiri ni engineer Aloise niwe na perezida wa by'inyubako ibibazo ducapira neza byose yarabimenyereye ni uwa kera yarubatse amabarabara yarubakishije amabarabara arubakisha bikomeye ibitaro n'ibiki n'Imana n'umugisha niba azava mu minsi imbere azatubera imvaya nta n'umwe atari igihe nicyagera Imana izamukoresha kandi n'ubu arimo umwuka w'Imana aramukoresha niba azatubera apôtre nihagera akumva harageze akatubarira tuzobatumira tugomba tumwatire. Yesu ashimwe cyane amen. Namubonye ubundi ni Pasiteri Rosemary wa hano nari namuvuze nawe tumuhaye certificat de mérite nari namuvuze yuko muri uyu mwaka yafashije byinshi haba kuri radiyo ndetse n'umuryango wiwe n'umushingantahe wiwe Emmanuel, haba kuri radiyo haba no muri eglise. Sivyo gusa mu kiriya kintu cya partenariya babaye ponctuelle ibyo biyemeje barabikoze ku kwezi mu gihe abandi intege zigiye ziracika. Ubundi duhereza certificat d'honneur ni Reverend Pasteur Baseka Simeon nari namuvuze abwiye tumaze kuvugana agatelefona Bishop ari muri Canada urumva ko yamubwiye ati nyarusa ariko kandi biciye kuri we kandi turasubiye kumukeza aherutse kwibaruka turasubiye kumukeza rero tirimonke subirayo ntiyababa cyuriye kubahuka. Yesu ashimwe cyane. Murakoze rero umwanya bampaye ugarukiye ngaha reka nsubize porogaramu bigahunda.